Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjadi sumampai ni kitab hadis ini 20 siam amban 40 hadis. Kalau gay tahu guste ini na bisa cari tahun balik insyaallah. Dia sama tali itu sempu kalau nah berarti sampo awe nah dia lebih importante painte si tahu importantein niat itu pengajian bisa ku AHT menjadi puasa batin hadis 20 siam painte 40 hadis itu paine an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alayhi ta'budu Allah la tusyriku bihi shay'an wa tuqimu as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasumu ramadan wa tahujju al-bait thumma qala ala adulluka 'ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqah tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar wa salatu ar-rajuli fi jawfil layl thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balaga ya'malun thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dirwatu sanamihi qultu bala ya Rasulullah qala ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salat wa dirwatu sanamihi al-jihad thumma qala ala ukhbiruka bi milaki dhalika kullih qultu bala ya Rasulullah fa akhadha bi lisani wa qala kuffa 'alayka hadha qultu ya nabiy Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi fa qala thaqilatka ummuk ya Mu'adz wa hal yaqubbu an-nasa fin nari 'ala wujuhihim أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Painte ini hadis 20 siam ini ulang maglabi painte amban si Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala bisa qultu ya Rasulullah us bisa oke pa ini Rasulullah akahalon ko pa ini hinang yene hinang pa ini bangtahinang ko makapasik ako pada dalam surga tawat labihan nen pa ini iyan makapasik ako dalam surgain demikian pa ini makapatala ako pa ini menarka nih si Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu misal si Rasulullah kapandakan nen yan miki akay si Rasulullah bang hinang ini sila hininangin supaya makasik surga demikian siya hinangin makapatalayan sa manarka fa inna Rasulullah laqad sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassara Allah ta'ala 'alayhi sabihin natin pa ini Mu'adz bin Rasulullah tinilaw niyan pa ini pagkadar haji pa ini wa innahu la yasirun 'ala man yassara Allah ta'ala 'alayhi nabenna intinilew niyan murah sine-sine pinamurahan ng Allah subhanahu wa ta'ala murah sine-sine pinamurahan ng Allah subhanahu wa ta'ala naamban me parkala atawakan wasiat pangurong Rasulullah yung si Mu'adz bin Jabal pagkaiya nilew si Panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hinang parkajaan bang tainang wene
Danan niya makasik surga atau kan ilabianin pakasikan ni surga duki sablabianin tumalain manarka pa in Rasulullah ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Numba kau si Allah Subhanahu wa taala sumbahon Allah Subhanahu wa taala nak magsirik siya bisan kuy ahad. Tak kau pwede magsirik siya bisan kuy ahad. Ini nentag na painte yene pangakawe Rasulullah si Mu'adh bin Jabal amban yene hinang pinakune si Yehi. Nansi ini makna ini pagtauhid jay pagsirik si Allah Subhanahu wa taala. Amban may hikmah pangulong ni Rasulullah si Mu'adh bin Jabal yene dehelo perkara pagtauhid ini panumba si Allah Subhanahu wa taala. Pege bangginum badan po manusia yan si Allah Subhanahu wa taala atau wagi magkahala si Allah Subhanahu wa taala kinupuwe ni Allah Subhanahu wa taala bisan pesain gele kahit kahinang ni atau kahinang ni giru kinaima wa Allah Subhanahu wa taala mangge saben nali ipanumpani si Allah Subhanahu wa taala ate yene pagtauhid ni tujuye maksud ni mangge magsirik si Allah Subhanahu wa taala garon niya kaitan. Sinunuan panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tuqimus shalah. Amban may wasiat usab. Pangakaway ni si Mu'adh bin Jabal. Kaya si Mu'adh sa paite makuhinan. Makuhinan. Napain ni si Wekyo matingi sambayan. Si pain ni parihala ng sambayan. Wa tu'ti zakat. Damikian pain ni si Wekyo mungsud zakat. Nunay zakat. Bangya patog si Wekyo dinakatan. Wa tusum Ramadan wa syahanong bulan Ramadani. Wa tahujjul bait demikian nian maghaji ke pain Baitullah Haram. Ien sinabut wa Rasulullah yene pente arkanul Islam ini pente rukun si Islam. Nah iminen amban me perkala bang tahina wa dabua ikun Allah Subhanahu wa taala. Na ilien pente nian labian nen painte makasih ke surga. Ubos labian nen bisa tumalayan ban narka. Nah puasa mani yang pain Rasulullah ini muat gigi ke pain ya kan komban ne pain ne atau an ku pain yang ban ne hinan hak pain ne pasi muat as-sawmu junnatun. Pain Rasulullah yang puas pain yang pemisah ambang pemisane ikikipain ni akahanku atau anku patudjuku sihinan hap. Pain Rasulullah na sawmu junna puasa yang pain ni taming saya gilantuk ni anda mo iti kinatauhan bang kita muase katauhan ti makabatal puasehin katauhan ti makabatal puasehin us in puasa ini nen bang kabayaan nun hek kapahala nu bang kyo muase paanib kyo ang hinang yani maksiatle hinang gikinabaan Allah Subhanahu wa taala sinandalan me nu ginawa yani kinabaan ginawaran ini sawa nafsun sinandalan me na bang to si dunya puasehin taming ang bangkemon maksiat pamikisan ni Allah Subhanahu wa taala ubos bang sa akhirat taming no manarka puasain taming no manarka eligno supaya kau gay makasik narka supaya kau gay tumabit si narka supaya kau gay kapanasan ng narka puasain magsila akhirat bangsa to si dunya taming no amban mekemon maksiat yene ilang Allah Subhanahu wa taala gay manjari hininang dambuwa ipon Allah Subhanahu wa taala sadakahin pa ini makapalin sin wasadaqa tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekahin pain Rasulullah makapalin sinduse. Makapagpag sinduse. Munasan sinduse anak Apu Adam. Magyopin magsadaka. O si inupama wa Rasulullah magsadaka ng okyo ng buwa painte atau akan pakakani pa si Muazlay kwe dupain ne sa pantun inupama Rasulullah. Kwe dupain ne sa pantun bohe maliman ebbo. Pamanong gawin? Sahi sadakahin. Na sahi ginikisigan ebbo pagtik ka uwi pali. Nabang yung pilmi-pilmi magsadaka, yan ito siya no ipapas ulit ni. Ubus mole ito yung hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, listing kaya wala parutusihan mo. Ipaidda sin sadakahin.
Wa salatul rajuli fi jawfil layl. Dukiri sambahayang lela atau sambahayang manusia sitingaan sangin jauh sitingaan maksud nenan singinin qiyamul lail namus ye sambahyang mo qiyamul lail dan buat sabihin makapapasin dosen manganin ata ko sadaka dili ay hindi yan sambahyang mo tahajud le tawatan sangin lay makapapas ko sa bisi pardusihan ugus binasa wa Rasulullah yani ayat sifat yang may iman atau kanina manusia yani manusia bang ini kalabihan din bang sining gisangin pege iya pagsambayan sangin iyan bang dumay ko sa heget iman nun to kasi pag matalew nun duk tinalew keo mati gani ako ono paharap si Allah subhanahu wa ta'ala amban ihinang hap liyang makahinang hingin so ko ibuni hapapatulino ng handa keo usip keo donga na si binasa Rasulullah tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun binasa Rasulullah sa parman ini eneme sifat siye yene magdonga sifat siye eneme mu'min magdonga ning abahangi donga si Rasulullah ning abahangi ay pada Allah subhanahu wa ta'ala binasa Rasulullah ayat ini ning abahangi mampapakande maku si Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya numba si Allah subhanahu wa ta'ala magibadah si Allah subhanahu wa ta'ala yes tengah sangim le khawpa tanda kapelaw de si Allah subhanahu wa ta'ala bang taesep de sa wapan kahit kadusere tinalew si Allah subhanahu wa ta'ala bang sige makahinang kapan bang sige makapaputaubat si Allah subhanahu wa ta'ala iyan sifat ni mu'min sa benalin Ubus insiere si antara dua katalew de si Allah subhanahu wa ta'ala ang kansimatengge yan ang hinang ibadat iyan wa tama'a duk yan pag-angan-angan de mian kahapan pangurong ni Allah subhanahu wa ta'ala yene si hinang diin masih si mag-angan-angan inurungan si kahapan ni Allah subhanahu wa ta'ala si hinang diin wa mimma razaqnahum yunfiqun duk yene painte mian ini magnika pangarijiki isiru wa Allah subhanahu wa ta'ala ginastuwe de si hilang kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala si hilang kasalinala yan painte ang ban may sifat yan ay beriman si Allah subhanahu wa ta'ala napuas ang maniin pain Rasulullah sinumpatan ni sabay ni yan ay wasiat ni ba si Mu'adhi pain ni gigigaw pain ni akahan ko yan ay pagkokan sin hinang pagkokanan sin hinang wa amudihi wa dirwati sanamihi dukini pa inni olom ni dukini punjung ni ilian pada Rasulullah pa si Mu'ad pa si Mu'ad bala ya Rasulullah naway ga ini pa ni Rasulullah way pa ni ga ini napagi siye ke dan se bang sa inakahan ni Rasulullah niya nihina pakai doan dari Allah subhanahu wa ta'ala ke dan se pagi pinagpagtubinebengan mo ini napagi kita sali do kami nakahan sali do gain dala katikit no pagkalisuan kita nasisi way may tayo Rasulullah us pa Rasulullah rasul amri al-Islam pagpukanan sin mian parkajaan pa ini atau sin hina yan Islam ini ito pa ini agama Islam ini bangkyo gay Muslim ganiya pa ide ng bangkyo gay paasik si pwede bang kafir o Muslim ya kafir lang sabi sa inyo kapat inang na upama disiwili niya kafir siya nabisan sa inyo kahap na tulad at ulak dunya ngurong siya pangal ngurong namang siya miskin ga niya tayo de kahapan pagtawad siya lang akhirat ubos pa yung si Dr. Mahmud ini kafir lang pa ini bang siya magsadak ka atau akan namang si miskin na to si dunya ay doon din halakin. Arakala pinagbaraka ti Allah subhanahu wa ta'ala pangalta din magkahik ka. Atau pa ini pag nakura din inurungan si kakesig Allah subhanahu wa ta'ala
Pegi sababan ka update sumagawa bang si elewa akhirat gak ni niya tendo de pahala amban ni pahala atau kahapan pangurun Allah Subhanahu wa taala si bangsa mukmin muslim mian painte magmatala si Allah Subhanahu wa taala demikian berkahagan si Allah Subhanahu wa taala. Wa amuruhu as-salah duk ini olom nin pa ini sampahayang olom nin sampahayang. Nah, painte ingkemul perkalale inupama pangpi kita si luma ini sembahyang tu olom ubus yekemul dinang noi yene luma le dia tak le nabang nang olom na dekdes na yang nawal hasil ingkemul hinangin kailangan si biasa sampahayang pa yene panukuno yehi duk atinen magmumpa si Allah Subhanahu wa taala. Pagi bang gay tukuno atau akan gay hinangan mo olom mong kiopisi me luma na dekdes. Ganira. Ano, niyan loros lumain. Na yan kay importante si sambayangin, when tasabot si Ustad di hadis, niyan bang tinayma sambayang nun, yeke mon sa hinang nun, yan ay hadjeriki le ang magkuasin o manjakat mo tinayma o Allah Subhanahu wa taala. Wadirwatu sanamihi al-jihad yani punjung yani perkara ini nen pada Rasulullah yani pagluas lungsad mo silan Allah Subhanahu wa taala pagjihad mo silan Allah Subhanahu wa taala ini us murad nenan si ini nen pada Dr. Ilyas yani asal mian pagbuusan nulaha silang Allah Subhanahu wa taala. Pegge kulang mian mamakaanggautaan ni ini perkerjaan ini pagdipa pa ini agama Islam. Sibe lamod pa ini magpagtutut ilmu. Iya jihad. Obos heka pag mian pa ini si pag-usahan mo. Jihad usa pa ini. Ini heka bayuan ni. Pegge maran na siya pag luas lungsad. ثم قال وبس رسول الله النساب ألا أخبرك بملاك ذلك كله gigi ko ini akahan ko yani mitasabot te ien langkum we ni kemon putus we ni kemon taeddo we ni kemon napay si Muad qultu bala ya Rasulullah we gaihe we pa ini gaihe mangko ikita hindi mas labi ha pa ini naus pa Rasulullah fa akhadha bi lisanihi wa qala inang tanah ni delak ni tawanolo is delak ni kuffa alayka hada pa ini pasimuat parihalaon pa ini delak dapain ni pasagaran delak ni misa te pasasa dapain ni pasagaran delak ini misa pipitu pege pa ini bang pasagaran delak ini makaka makaka kau laus pa simuat qultu ya nabi Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Oke, baik dengan Allah. Oke, baik dengan pengusulan kami. Ini mian bisa rakma perluasa mandela kami ini. Ada maksudnya dengan apa ini pengaisahan kami, dengan peniksaan kami. Napa ini Rasulullah taqilat ka ummuki ya Mu'ad. Nah ini nen mesakna dia tahu pembenteliakan ini nen. Mangko kita indai ku mong sa ingin pembenteliakan ini nen. Saknahan din nen. Mian inusal we de sipar kalahadje ang may simekite inday mana ni nen ile ngalepas kyo pa ini inaano sway dumay ni mana nen mang simi Arab inusal we de bang si mag niya ni par kalahadje sway dumay na sa diin saknahan adja wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaid wal sinatihim pain Rasulullahin way painne nian yakubun nas wa hal yakubun nas fi nari ala wujuhi way painne nian tinukuan ke painne me manusiain tinukuan ke painne lueren painne me luwe manusiain abdelen narka atau painne bongus den jadi dari luar menunjuki dari si luwe tapi ini sa tinukuan ke pain ni manusiain dari neraka pain ni atau dari paluehan dari nen kemon
illa hasai wal sidatihim, buat melainkan ini resulta ini delak ini result atinan ini hinang delak ini delak misabi pitu gana pakai tuan ne pa ida misalnya delak bidda gimang pen sabisan misala sai go haput lah naien amban ne pa inte ini perkala banta parihalaan delak minen amban maksiat deh ini ke monta sa putra Rasulullah langkum ini eta itu mian ini makna nih kemo langkum naus bang jomurung pa inten amban ne pa idda sin hadis tu naan si ini ne pinaku si Muadzin hina si Rasulullah pinakunen hina sumagawa pag si kahinapusan ini pengwarning inurungan oleh Rasulullah palala semua di Jamal delak nih delak pergi pa Rasulullah kaikahan pa ini amban manusia makasek surga sebab delak deh demikian kaikahan amban manusia makasek neraka sebab delak nah ini enlas pengurung oleh Rasulullah wasiat pa si Muad dumengina sumagawa din akpila rihala siya delanin supaya magka ang bantag dunya ni labi din bangimole si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala ininin kapandakan painte iyan maana sin hadis po siap ininin na ginikwenta o maluhani kita bisa nganun pagke dumain kita mag-ano bang edo ti dapat iyan maana ni na Allah ta'ala a'lam ininin painte niyan maana niya sa iyo may kalimat ni na kung ito palatong kita hadis katalumpo ubus may kapaganti te si boy mangiubus paganti siya kubali hadis katalumpo الحديث الثلاثون يعني حديث بيتي katalumpo يعني 40 hadis ini nen فإن عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسقط عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره menjadi ini hadis telumpu ini nih amban Sa'labah painte al-Khushani Jurthum bin Nasir radhiyallahu anhu ini kira kasihan Allah subhanahu wa ta'ala aman Rasulullah mista maka bagi umuman inna Allah farada fara'ida fala tudayyuha benar pada Rasulullah inna Allah subhanahu wa ta'ala nian mafardu amban me paine farduan fala tudayyuha dapat ini pasagaranon di dapat ini mian haman-hamanon di maksudnya dengan pinarihala ini kebun pinapardo oleh Allah subhanahu wa ta'ala si kita ini sambahaya pinapardo oleh Allah subhanahu wa ta'ala dinakgay naman haman dinakgay painte pinahil-pahil sibay asal himinan ini perkalaiin pergi magkusik mian inepe wase inepe jarak bangi al-ta'nu ini iduk sadi billahi pa inti amban me hinang perkala pinapardo oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa hadda hududan fala ta'taduha dunia amban me hina atau akan perkala si antara wajib duk haram tinamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pa inti Rasulullah nara ada kang panagpas bagin perkala iyan pa inne hinaram oleh Allah subhanahu wa ta'ala tinamanan we ini haram dan jauh palabi pergi jauh palabi mian amban ini tamanan mi atau akan ini mian ini teteban ye pinapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai perkelahian nama kakir pergi talanggal nun pasti langkah salah wa harrama asya'a fala tantahiku laha fala tantahikuha dunia amban mehinang bisa atau perkala hinaram Allah subhanahu wa ta'ala nana pihakun di atau akan nana hinangun di
hinangan. Ini may zina hinarap Allah subhanahu wa ta'ala kaya hinang ni. Anda yung hinarap Allah subhanahu wa ta'ala. Inuman makalamuhin na kaya hinang ni. Hinarap Allah subhanahu wa ta'ala. O sinabi, manangkewin, mamangang alta-libahi. Hinarap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kaya patapit, dahinang. وسقط عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. Dunia bisa tambahne perkala nian gakne ilawan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hukuman bang ini hukuman ne gaira nisyanin dumain en painte wega taisebne sumarawa tanda lasa sikite en fala tabhatu anha dan kihapon di iyan kapandakan ne iyan kapandakan painte en hadis telupuk tu nasa hindi yan piyong ko mga sawa din kayen piyong ko maksud nen si pain ne ano to wasakata an asya rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhatu anha maksud nen nan si ininen Allah subhanahu wa ta'ala gakne niya amban me ilebahan me ne parkadjaan gakne urungan me ne wajib ke atau kan haram ke pegge lu kita ge kaunitan para kita ge kaunitan na pagge bangke mo parkadjaan ni urungan ni Allah subhanahu wa ta'ala sarap pinawajib si kita kaunitan kita na yan rahmatan lakum pa Rasulullah sa pasay ni si kita supaya kita pegge agama Islamin mo behuni tepi ni maksud ng Allah subhanahu na fala tabhatu anha dan yahum bi dukan na kilewon di jadi pa hindi kapandakan yung step po sunwante pagpangajitin ko ito subpatante edote ko ito hadis yan pa hindi kalong gambuwa ang barang takpo yung hadis lay ay na ko lang maglawi an Abil Abbasi Sa'ad bin Sahl as-Sa'idi radiyallahu anhu qala jaa رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسن kulang maglawi amban Abil Abbas si Sa'ad anak si Sahal As-Sa'idi kinasihan ni Allah subhanahu wa ta'ala makapagimumungan paine niya paine lela dan buah tek kati si Rasulullah sarta misara yan lela tek kasi Rasulullah paine ya Rasulullah okay paine Rasulullah dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas tuangon ko paine yan hinang bang hintahinan we ko kinalasahan ko Allah subhanahu wa ta'ala atau kinabayaan ko Allah subhanahu wa ta'ala dari kian lu kinabayaan ko manusia penak bisa gay jingki gay inggit siya ako manusia ang gay siya ako nafay Rasulullah faqal izhad fid dunya yuhibbak Allah tay kutalon pa inne mian kahapan dunyahin pangari-ngari dunyahin kinalasahan ko Allah subhanahu wa ta'ala iyan pa hindi tagna wasiya pangurong ng Rasulullah yung sidampuan ng lainingin dinaikutan kahapan dunyahin pangarip yan pangari-ngari dunyahin maksud nen naan si ininen inbar imanin geringin do kahapan dunya buat malainkan inen makamumpaat si ang pagdunyane labinin bangimole si hadap Allah subhanahu wa ta'ala dumay ni pataikot niya sa pataikot ni ganin niya ano ni nyedo sabihin sumagawa iya ro ineddolen yan makasanyang iya ang bandunya ni pamilya ni labinin bangimole si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala bang tahinang ni pa Rasulullah kinalasahan ni kewe Allah subhanahu wa ta'ala ang ban sifat sinbar iman sifat ang ban mu'min sa benna si Allah subhanahu wa ta'ala wazhad fima inda an-nas yuhibbaka an-nas dupain ni palili kyo da kyo gegetan dukda kyo ni an gegan si me kahapan si antara manusia atau si kahapan lu si me manusia
Pagi kay kahlang ban kita, manusia bang niya kahapan sawe no, miyan gigitan kyo supaya tayo do no. Nabang sayin kakahinang nun, as na si kaway. Uy, sabihan sa'yo, gimagusahan din eh, painahin. Atau painsinduhin. Nada, da kyo, dahinamon ien. Patala kyo ang banhinang ien, supaya kyo kinikinalasahan mo eme. Painte, may manusia, lagi as na si kao manusia. Pagi may manusia, kahanin sa ien te. Sige, ini tayo do, may arta sawe, enen. Piniyahan mo nilabayan bang sa inge. Atau kapan saya nen, pinihan no nilabayan bang sa inge kaala ng bani. Dumain saya Dumain saya. Nabang tahinan mo ien pain Rasulullah si antara dua ien. Gini kyo ngendo kahapan dunia buat melainkan. Inen minedok ng makamupat kau ang bandunya no labi ng magkawala si hadarat Allah. Demikian, gini kyo gigetan ang banme kinaseban ng manusia. Gini kyo gigetan ang banme kinaseban ng manusia. UN merasa jika Allah Subhanahu wa taala demikian kinabayaan kami manusia tinen geisi askel jika UN banne painte hilang bang tahilang may dambuang manusia merasa Allah Subhanahu wa taala do ini kinalasan do sa manusia i kapandakan painte hadis itu. Obus dia tuh yang inexplain ini ini pasal dunia tuh angkan saya wasiat painte pagdukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam si dampuan lelaku pegi dunia tuh kan abalon ni bang si Allah Subhanahu wa taala gana balon ni pegi bang magbalol dunia tuh kue ada jadi kue hal gak pikemut na tantu-tantunen kemun magmaksiat kemun magkufur si Allah Subhanahu wa taala. Dia ini ulungan ni rezeki bisa kue ahad. Nah walhasil in dunia tu gak niya halga ni si Allah Subhanahu wa taala. Dakyong gigitan. Ila Allah Subhanahu wa taala ang kapanjali yan dunia tu. Usi gak min halga ano ini. Nasa ini kau watak tu paten na tu watak tu pinagabay. Wa Allah Subhanahu wa taala mi halgaan mo isa bukan niya in pakai doan mulai. Na dumain sa iyan. Iyan pa ite mian ini explanation sin hadis tu. Demikian pai pangutin Muhammad sallallahu alaihi wasallam raka'at al-fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha. Paano be? Sa inyo ni kalingkat dunya ini ne. Duk pangaringan ini penno wa alta pai Rasulullah 2 rakaat fajar sambayang subuh. Bangkyo makasambayang magtutup jamaah. Halo na ang dunya ini duk isi-isi ne. Namban sa babaniin bang tali-tali ugatin niya kahalan dunya. Gak niat kehalgan dunia itu palatun kita hadis painte nian telupuk duit. Hadis telupuk duit ada di Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghayruhuma musnadan wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Amr bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'id wa lahu turuqun yuqawwi ba'daha ba'da. Ini painte ini pasalan hadis tu sah. Ini dokter la darara wala dirara. Amban painte Abi Sa'id anak si Malik anak si Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar in pangutin Muhammad sallallahu alaihi wasallam makapaghimuan la darara wala dirara mian siway painne hinalian yene maka kaat mian pinagkuran gini itu boy la darara wala dirara pinagkuran dahulu itu ini mana manusia Siapa ini nalian ini para kala maka mudarat gay pinagturanin demikian do para kala maka mudarat pinagturanin. Ya, yang itu explain ini. Itu yang perbedaan dirado darat. Ad-darar ayok selalu biduni kasdu. Ya pendataan tu pa ini ya para kala maka mudarat gak pinagturan. Gak kiu makaniat, ubus pag dambuak tu dirar tu isa biqasdin, tiyan pinagturan. Now saya upamane
Mian la darah wala darah. Urungan te kam misal aja buat yang kita ite. Ni amban nehinang kapag turan mo sumagawa pa kami sa nasawe. Kaya ni ka do. Gay katawahan mo. Ubus binenta ba ito? Misalnya ni apa ini kayu si lumakno. Si lumakno. Ubus kayu le si an mian pabetta li pa ini si antara tapit-tapit mo. Yan jam tapit lumakno. Ubus pa ini mian tinataan mo ino kawael leo. Dugay mati masa ano le. Ubus gay katawahan mo yan buhay panataan mo hele paasi ka pong asawe mo. Paasi ka po na. Paite. Para kalayan mo yung hap. So yung ikatawahan mo. Sa-isayin na ninang mo. Na iyan, si may painte si may haliante supaya kita gay makamula sa wete. Supaya kita gay makamula sa wete. Kali ko pa yung Rasulullah. Makamula pinagtuuran si may kiyo palili. Damit yan makamula gay pinagtuuran si may kiyo palili. Nakaman lista, ina-ina hinamos may pikiron andang. Nabisan sa kiyo nga hinang painte pangalta lai si antara may bang pagpayan mo bang ano mo makamula sa wete. Pagyan niya usap kisah dan buat majusi dan buang sini temian boy le anu dan buat ban a'immatul muslimin takisah wa Dr. Mahmud si kami pa ini dan pa ini mag muslim majusi dan buat pa ini majusi mian dan pa ini mag Islam us lumaden magpangkat saya us tu si mapatendain naman diawa us majusihin diata. Lalu si Arley, majusi lei, majusi ini nih, kayak mau numpas ini ebu, iya ini majusi, alin agama ya. Lalu sepain nih, kalau pain nih si bentar deh, sungi atau mandi lai, netak pilih apa makan lei, ini mian dabuang men imam lei, netak. Nah, ini hinang dabuain. Dia boy muslim mendiawak lain sinautan ya sinantara ini. Ubus para kala iya enggak ikat tahu hari baju sila mua sawe ini. Gak, pergi pangturan nih. Pergi bagi pangturan nih subhanallah. Alam nih. Bisa saat ini pergi kita tuh manusia kita tengah panatean gitu. Tahu di mana sih. Nah alam nih. Nabi itu gelanin 40 tahun. Saya ini aja. 40 tahun. Napagtaawag sa akin muslim ya amban imam dan amban painte a'immatul muslimin pagtaawag sa akin ilinganan mo ni anak mo pain ni okay anakku mi anti ko kyo pain ni an ye boy pain ni dia takte pain ni bon ilinganan pain ni ak itu na pagilinganan ni pain ni ko kyo pain ni pio si ama isaki napili ni pigi siyempre ta sa luma magbisa elew na pagtek kalai pagtek kalai pain niya ni boy lay ya masakilay lagi pain niya nagtiyan mo yun basa yung mentak ang mandiyatain lagi pain niya nagtiyan mo na pain niya sumihan pain ko istatakid doon ni majusilay sumihan pain ko pain niya na pain niya mundu 40 sana gilanin pain niya pagputak na kung ito pa yun hatun kau ko pa yun matay kung yung makasandal anakon gana yung pa yun po sakyo na amban pangadatan do kahapsin pangadatan sin muslim mag-islam pa yun ko ito mag-islam ko pa yun asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah na yun pa yun may pagkala makamulay pamantak gilanin iwas ini sabi ninang nin kahawak salong tinimanan yan painte bakas mamitak na bigay sinutan ni Erbag na yun si Mekyo painte patal saling pinagtuuran kaya mong palakala makamula pinagtuuran dugay si may halian yan painte ka pa anong hadis to ibus diawa to yan ano na hus po ito pala itong hadis telung hadis telung an Abi Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yuqtan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakin bil bayyinatu 'ala al mudda'i wal yaminu 'ala man ankara haditsun hasan rawahu Bayhaqi wa ghairuhu hakada wa ba'duhu fi sahihain amman bayna si
Ibni Abbas radhiyallahu anhuma kinasihan si Allah Subhanahu wa taala karwangan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam makabisa beda ni panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam makabisa law yuqtan nasu bi da'wahum la da'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum bang hadya pa ini inurungan kapatut yan ni manusiain kahala si pa ini mana iksara pangurung siya ireklamurin bang jania sa iin pada Rasulullah bang jania sa iin pikir duwen sa iin la tantu-tantunin la da'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum tantu-tantunin gero manusiain mana iksara miyan magpain si sarain magdeman pa hindi si alta ako bisan dupa alta ni pa hindi si ano yan nakaluslaha ako bisan dupa ini ka muting sinduegi sumagawa iyan makaiddo kasaben nalamin yan manusia magdeman duk tandaan walakin nilbayinatu ala mudda'i iyan makaiddo yan dinemanin bang duk tandaan mihan mamoo iyan dalil ni pa ini asal alta ko yan asal pa ini tiya pa ini saksi pun bakat ko si ano tiya saksi ko inanyana ko si ano iyan wal yaminu ala man angkara duk yan manapahin pa ini sine-sine mian yan ano nabigingan alaman angkara ngingkarne mian magpain bisan duga magpain men na bisan duga yes ay di na yan kapainte yan may maana ni magmungkir kayo siya ka say nakapanakan alhamdulillah insara islamin damuwa ang pagdepensa inebaran manusia duk pangata manusia tek kasara islamin pineges we ni pangadatan ien gege kita makajari magdeman maglupain do si kite gege makajari magpain si ano tamate we ni makon bisan duka penal naien ay adaman may hikmah sara islamin miang tekka miang magdepensa si ginawawarante pangalta si pagkaate si kimonte iyan painte iyan kajihan ini agama Islam kubus hadis kapia ini ikas 24 bilang ni pula satu kubus yang mapatalag dito na bang abot umul insyaallah subhanahu wa ta'ala na tambus kita tahun balik peke magtest ni kasi mga yun. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adaful iman rawahu Muslim. Amma Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala bisa fa inna Stahliku Rasulullah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bisa man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi sine-sine pa ini makakiti ang bangka munkar hinang lemmi hinang maksiat falyughayyir bi yadihi sibay peges ni sibay peges ni duktangan ni sibay painte mangnangkeo bupamanin be narakyo painte atau bangin to nara sibesa peges nualaan mo pindano tangan mo failam yastati sabi lisan bang sa upama hininang ni di makatawakal meges tiruk tangan ni atau ngarang ni samyan makamudara atau danan ngato danan ni binsana atau lagi maka bigyan nakura na magpain na kayo kayo na bisa da sabi namin yung bisan tepet-tepet ni sadya na bang bisan disalahin ngayon makaalo pag igdananin kuya panampakan niya kuya binuhinga pabikaldi bisan niya jadwaa wadalik adafo iman ay yan salam malam pag-iman si Allah subhanahu wa ta'ala do kini may sarat pa hindi pagpenge sinang hap do pagpenge sinang laat pagpenge sinang laat do pagsoho sinang ha baka nita sarate bang sa inge baka nita sarate ni
Pegi ahin gi manjari nganda sinang ha mengenai ilmu nih. Sebab gue, harakala hinang pengandaakan nih, hinang laat, namang kusi. Dai, bakasi sini pakai sarate. Demikian yang usah ahin manjari mian nganda ngalang si hinang laat, banggi ketauhannya salah, sama mata salah, ini nang nih gai. Harakala hinang ha terus pa mo anak. Nang saya, ini pa ito kapag hadis ko. Gini salah saya tapi bakas bahkan itu dote pasalan mungkar buk ma'ruf ini si hadis ikapi si hadis atuhi bang dua itu hadis bukan nih iya tapi tadwe ku syaratnya payaman bisa nah Allah taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.